Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Bimak nang atalagan ni kumari ta akwa ng maray. Ay, win nga rod, maray. Agasam man ta naglawan ti Teresena na. Nagadumot tila ko na. Adaw ti mautang ta. Win nga rod, maray. Ang madlaw mo kaday, nga awanon tinakabitin a Krispap. Pagan ano na ngaymot ngamin ti aglako iti Krispap. Anya ti mako na maray, mapantan? Ay kat win Mapantan umutang. Apay nga itakasla saan natamot din anakita ni Marikwanang. Ay, win nga rod. Namin anutan alimbabas di tasangwanan na. Agam kaslaawan nakita na. Imposible no saan natapay laeng amadlaw. Ay, awan lata, maray. Na, apay ngay nga ta. Idi ba sitpay ti Teresena na? Sumungsungad tapay laeng nakaisama. Ay, busy. Agasamot ngamin dahi ti bambantayan na ngay. Kasarita mon amaray. Apay asyak. Ay, sikan Apay asak ngay. Ay, napuspos kol tarupam. Ayunan niya. Ken maysa, awan babain mo. So, sige kasarita mo. Sige man lang ay. Marikwanang, adda kamay. Amok nga da kayaw. Limawa da ito'y Teresina mo na. Teresina? Saan a Teresina ti awag na itan? Ay, nasukatan? Anya nga rod ti awag na no saanan a Teresena. Grocery store. Ayun gayam. Grocery store taadon tilakaw maray. Ay na. Jack mabilangan no manudagitan naka-display alakom Marikwanang. Nagadon ti mautang amaray. Anya ti kuna, maray? Kunak, adon ti mabalin na mautang. Si kakit dimot marituyang. Imbagam mutan adagos tirantata. Ay, uray lang nakigdot ni kumarita. Nagkuna kada kayaw, ngagpautangak. Apay asaan mo't ngay, kapapautangan na kami mo't iday. Ididay ta, sa baliitan. Ay, sapay inlista kung dagiti utangag. Saan akon ngagpautang? Nangigmaw, marituyang. Kan saan kayo ngagistambay dito isang wanan ti grocery store kaw? Tagmalas, no adda kayo ditaw. Sa balin at talaga tinaprogreso ti biyag na maray. Lemas tugay. Ay, di mo pigsaan. Mangigna ka. Nay katerorot kaun. Si mabali mo ti ugali ni Marikwanang. Bimak ng gayam. Anya lang majay utang ko ma. Anya ayajay utangem ako nam. Bagas, sardinas, tinapay kan palaman. Nagadumot gayam. Kag chika ngay maray, anya ko mati utangaw. Jay laang mat si daon mi kan ni inteng akarnay. Tay so mat ti kayat na. Ay na nakita kayo manan adwa ababakit. Paunay matampababaan pangatwan na kami akitaan. Demo ko naan nga uyawam day to'y paldami asabong-sabungan. Ay, talaga paborito yung ti sabong-sabungan apalda. Kag adugayam ti paldami asabong-sabungan. Ay, sige, panawan kayo pa, tainak grocery. Sa dino ti pag-grocery Ay, sa dino pa'y kuma, no saan nga iti grocery ni kagawad kuanang. Saan nga agpapautang dayjay ako marimay? Nagkuna kada kayo? Ay, imposible no pautangan na ka ni kumari kuanang. Dakamento pa'y ako kumari na saan na pautangan si Kantolake day. Kaya't naasawen, napigpigsa ka ni kagawad kuanang, ngamda kayo ako kumari na.
talaga ang nagbalbaliwan ni Marikwanang. Kasano ang nagbalbaliw ni kagawad kuanang ako na? Ay nagbalin lang ang grocery jay tersena na. Di namutin kayat ti agpautang. Ha? Ay, saanan? Win nga road. Di na kami pinautangan ka ni Marituyang. Apay ngay. Agbayad kayo mat. Win nga road Hanggang di na kami nga road pinautangan. Inteng, amom ni Joy abakla? Ay, day tadya kayat na ka libre amin. Ay, pinautangan ni Marikwanang. Ay, delikado. Delikado ang mapapautangan dayjay abakla. Excuse me, Nanatuyang. Ay, nanadagsan. Dagito impautang kanyak ni kagawad kuanang. Nakapaigid lang nga rudang dalapusan nakpailaang. Isungarod nga excuse ha? Naglawa day tapag na nakalsada. Ay na, bagkatang nga ro dito nadagsan nga inutang ko amay sa kaban, ken si daan. Inutang mo amin dagita. Ano fa? Kanto naglakalaang mat nga utangan ni kagawad ko anang. Mas daawak di na kay pautangan ako kumari na. Ay, nalpas magaya man dito groceria kagawad ko anang. Naglukatak pa yun na, Kapitan. Ay, ado nga ro din tilakom. Kompleto Ay, kahit ada nga ro lakom apumada. Ay na, Kapitan. Ay, no pumadala nga. Ado Nagduduma flavor. Ay, asus, mayat taado ti pagpilyan. Wen ada ka nga agat sabong, ada mo ti agat lana. Ay, ado, Kapitan. Ay, umayak to man umutang. Ay, jak agpapautang. Hindi kagawad mo. Di pa utangan ti kapitan. Basta dagiti am mo, Kapitan. Jak pautangan, tamok. Saan kayo ang makabayad? Pudnugayam ti imbaga kanyak ni Banang. Ay, naibusin ti pumadak. Isumot lagayam anagang ragan day tabuok mo. Dala ko ni kagawad ko anang. Ano kanu ti pagpilyan nga angot. Kat, adda igatang mo? Awan nga ron. Ay no kasta, baybay amon akastalatan day tabuok mo. Ha? Ken maysa, nagado di taala na tinyog amabalin mo nga usaran. Unay kamitin. Ipadanak mo la unay ka ni Marituyan. Na. Ibaganan tumanin nga agtutulad Ay na, nakapimpintas ka itakagawad ko anang. Blooming ka. Ay na, bagbagay mo day ta blouse mo asabong-sabungan. Kayat mo asawan. Kasto'y tumanan ti suot ka. Aywan kagawad, bagay mo. Ada pumintas ka. Ay, kasta. Ay, wan. Amok to no anya tinaskan nga isuot ka. Sabong-sabungan tumanan. Ay, kagawad pintas. Mabalin ti umutang. Ay, kadwa na. Day talaga, yam. Umutang akman mo nga road. Ay na makapagigtot ka mat. Kalat mo't latang agparparangkan. Ay na, kaano itayak pailaang dito'y lingod. Pautangan nakmet, Marikwanang. Apay nga umutang ka. Ada ka di imbagam pintas. Kani kagawad ko anang. Ay, masapaul. Ay, awanan! Imbagam aminen anang pipintas abanag kani kagawad ko anang. Saan ka di kagawad? Ay, wan. Oh. Na. Iso nga pautangan na kon itibagas kagawad. O sige, ibagam amin, tayo lista. Na. Day, apay ayamare, apay-apay ka apay-apay. Anya jay ko na mga ibagam? Amukon ti aramidin ta. Tapno pautangan na ta ni Marikwanang. Ipilit mo pa lang apautangan na ta. Kat saan na lang arudan akayat. Apay ngay pinautangan na ni Joy Bakla. Imbaga na lang anapintas jay blouse ni Marikwanang pinautangan nan adagaws. Aya. Wen maray, nangagaw. Ay kahit mapantamot nga ron umutangan Kastalaang matgayam tinaskan nga aramiden ta.
Imbagak mo't kada kayo asaan kayo amabalin nga gistambay dito grocery. Ay na, anya kato'y kumari min aya akaro-pro pati artista. Ay, lumablabas kami lang mo. Pudno day ta. Kumari may akasla sweet 16 tilangan ha. Ay, anya ti sekretum aya marikwanang. Apay nga umubing tilangam. Ibagamot kada kamay, no anya ti sikreto maray, tapno mapadasan mimot kin ni Mariba nang ti umubing tilangan na akasken ka. Ay, awan sikrito. Kano saan kayo agumatang? Pumanaw kayo dito, itanay. Pasalasali kayo lang dito. Na, Ay, marituyang. Apay nga'y akastamot ti sa una. apay nga'y apinautangam ni Joy Bakla, maray. Sa bali ni Joy, ta sigurado nga agbayad. Saan yung ipadpad kada kayaw? Na, ha? Inta nga rudin, maray, panawan tanday ti abaa. Wen, pumanaw tan, maray. Ay, nakababain mat. Kay nagkunangamay na mapan kay aglabas-labas ije grocery ni kagawad ko nang. Kat, kumari mi nga road. Ay, sa bali ti ugali na itan. Ay, nasukatan nga road. Gapula ang tabi maknangan. Ay, sa balin ako kumari na ti palpalubusan na nga agistambay ije grocery na. Ay, win nga road Apay akas jay mutan. Saan kayo namas daw ka ni Tuyang? Takas ta talaga. Kat, kasano ngayon no bumaknang launay ni Marikwanang. Di saan na tayo ngam mo? Iwan kastan doon ti mapasamak. Saan nga nga ag-duty? Kagawad ko na? Kapitan. Naladaw ka iti duty ma. Andat orasan? Jakpay ko maumay, kapitan. Ngamin, sinarak na di grocery idirabe ay. Sigurado ka? Buwan, kapitan. Ado ti tinakaw dalakaw ko. Ay, naskan. Pa-imbestigar tayo dito. Buwan, kapitan. I-report tayo dito iti pulis. Nanatoyang, nadamag mong tinapasamak iti grocery ni kagawad ko, anang? Anya tinapasamak. Ay, sinarak ka no dagiti agtatakaw. Ay, saus, kaasimot ano kasta. Ay, naawanan tila ako na. Iso jak kayatan ti lumabas iti grocery na. Apay nga'y asaan? Kano inaldaw ka nga gis-istambay iday? Ay, taado tila ako na idi. Ngim itataawanan. Oh, nambarak ngay. Kano nagadun samot ti utang mo kunkwana? Ay, dahi tangarod ti kayat ko aliklikan. Ta mga no singiren nak. Kayat mo asawan, saan kang agbayad? Ay, nagbayad akto. Basta liklikak ni kagawan. Kasimbat ni kagawad ko na. Natakawan lang arudan. Awan pa'y agbayadan kadagiti nakautang. Ay, wen kano nga road. Adan sa pa'y utang taken ko na. Ay, adda talaga. Ingkag bayad tapno ada pang rugyan na. Ay, wenon tanay, kaasimot. Inak nga rodan agbayad. Ang mangkad ka iti pagbayad ko. Ay, napnapanan nga tandag ito'y nakautang kanyak. Ay, addaak dito'y, Maray. Umayak agbayad. Ay, agyaman akmaray. Tawan at talaga, ti pangrugya manan. Maawatak, Maray. Isungarod nga umaya kun agbayad. Dagiti pinapautangak. Awandan, likliklikan dakon. Ay, sa anak akasta, Maray. Jak itarayan ti utang ko. Ay, napan kan nagbayad iti utang mo kin ni Marikwanang, Maribanang. Ay, wen takasapulan na ti pangrugyan namanen. Mapanak mo't agbayad ang kat. Ay, kat nasaya at ano kasta, Maray. Kunak atuladak mo't kat, dagiti daddo mga inlemengan dati utang da. Ang naamiris ko amaday maray.
Ay, saan ang nasaya at tikasta, Maray? Iso nga rod timbaga ni Badung ko. Iso ang mapanak agbayad dun. Kabaabain ka no. Imbag tanasaya at ti panagpampanunot ni Badong mo, Maray. Nala, ingka nga rod agbayad ha. Kasta tinasaya at apanagpampanunot na natoyang kananabanang. Kasta tinasaya at ako mare. Ala sigay! Ditang tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon Virgie Paglay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Sound effects Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan.